vata muno kwitu kwa kwithiwa niwo nenga meyitu vina uvathukanu na miaka yina vuitina vala imi Ukambani methitwe mayima na mayukila mulutu mwaka huu ngitha ila yimi undani isioni cia Ukamba ndivathukanywa na isio ila ikithawa muno va Kenya. Ona uyovo utani wono utona kwaliuka na kwitha kimako kwa aimi ingi Ukambani kwa kwaiwa nundu matona kusuvia ngitha ino ovamwe na kukosa masoko. Ukunikiliula wekiwe na muvea wa Kenya National Bureau of Statistics mwakani wa 2017 ni kananthi ya Kenya ni ya isele uwe na lato wa kimanza cha silingi bilioni ya 1.5 kuyanana na livoti yesu aimi va Kenya maisi makunia milioni 6 mangitha yo ya mbemba kumano na itumi kivathukanyo ni wasio ula mavinda maingi wekika mbe wa ngitha ino kuvika sokoni. Mwithukisi ambitikilia ngukwate uweni kilunguni kiki mwana kila tukivatisite UIMI wa mana tutambuke imwe isione cia Ukamba ngina ngaliko cia Kikuyu. Nye nita wa Joseph Mwaluko wa Wambua. Savale ya kwa yimbelekelia nduani ya changanga ila imuvakani wa kaundi ya Masakuna Makueni na walatu wakomana na Josephine Mutuko ulani muimi wa Mbemba. Mbemba twabanda nikwithao mathina twa minogera toyiya nikwitha sindu mbigisi otusumbwa ngulu na ingi tenda wadeno itawosama isu ne teta onzumbwa muno nundu ona weki andawa yiva yiwa na yisali usikananga makunia makatuka mutu pamona imbemba ine umete bwe kaziwe kalika mete ne amakombe oneka umekalika mete ne kuonza uyo zine ngulu ndokumono nanye nanange kwene makunia tatano mambemba mondo matuka mutuweza wewe ndu ikisia nguku ndu ikisia cha unundu na wo yake beta ngitezi ulea nundu bezamana ino ndo oleka ngulu esu yukwa nondo tona ajuta yuyu eva ile kweju ilikete metene lakini yuta petwa sale utazio katoekea kuoma magombeni iyeva yo kuna kuma gombeni likawa metene noise kwithia tita onaketha ya gwe matumbe meko lakini lata etele yuto yake ya store ila ngulu to yambe yomiona ni kuthuka ku kwa ngitha yake ya Mbemba kulaona umuthi Josephine Wesila Sevala witha ekie kana wika mavitio kukonya ngitha yake yungala memwela ngwata anene monopyu yunondo wale usuko kotoneka uyilene na iya woyoka woitoneka usio wasi omwengwata pala kwatania uyilene tagwene va bebandu bena de na wese kwitha itana titangwa kwatanesa aya kelati wistola ne vani yete ngitha itailete kwa siya wa pala ne vani yete nondo mie kumena bwani likazia numba ila yokoma yestronga yali usio bu ndize kwitha wena dena na koneva andi ndikwatia neso wasio wislava na yuwe Josephine kwa tuelesie koketha ata ila nambe ya kubetangetha nilia nyembemba ya binduka ikole yayo ya binduka ya Athiani ekala brown yoma tazi yoma yungambe ya kutema numbite na kuma bungi siulia no siulia ndithindianeka na si amina kunya ndija ikumbeni ikenda ina amino monda wonde yukuma buyu nuke nambe ya kuvoa na indi ngivoa mbemba na voa mbemba wa amina sionde indino ndiulukanya na ulukanya yindiambe ya kuthineketa ndawa anege ndawa ndio sende no yundike ata ditwa store kuma ngaliko cia changanga ni kuna kila tangi nandwani ya wendano ila yichanza vya Ukamba wa matungulu vala nake Elizabeth Mutheu ukomanite na mathina otaasu mamwikumbilite Josephine mbuga ile nenethitwe ndithinwa nye nikinyo muno nundu munda kwa imunene na yukabilo ngosianja ndiza ithe ikikwatie kungi kunene no ithe anthini wowila mbesa cia wandawa ndu inacio uithe ona ingi fombidi ulike unyamoko no yumi oyendanga uithe nikifami ye kwingi kwa ukinywe kututhinitio ndu batoneka ekathina uwa kinu na ngulu Elizabeth Elizabeth na ungi withitwe uimuna masia mbemba isu pala waya wona wakwa tothitu ko withe asienzio na ndonge atekwita mundani na ugekia ndawa withe ani nduthuku yuko etha ni likite wiosu wikita itanthi okwa ng'ombe ni tengemea etha be bandu bathimu muno ni kuthaolika muno kana mbembe la twavuwa wesa ithe tazu ni waite maite mbumu nesa ni likameruko no mbemba igano liru na yuka wasua ite mbumu pyo ibo withe ila isu lika sindo isu umandao imogeta nondu nondu ukewa mundu asia ni witiwa makunia atano mambemba memathuko kwa imita Elizabeth ala methitwe makima kwa ivinda ya Ukambani maiminana na thina wa ngulu
kiino na aflatoxin vethi na ungi ula umakunwa ya metho nye ninzani aiwa muno nundu ila wono kamba twamesia mbemba juta mundi aiwona au alama wa mbemba nai ni moka ku no izani we isie nywe itina wasi athela woka soko withie kunia ningilina na isusu we wasumienza na tizonze okuila sito silikale ni tona ututabia zoni chao sioka mbemba twamesia ba kwito tutambati aiwo veina tuyi wali wito nesa ondoju tangaliko sia kitale tona ako yekwa onditha umya wasyo ula imimethitwe maikwata kumana na mbuka ino ya aflatoxin nielekela kwa ataalamu ma mbuka ino vakatumani musini wa Masaku vala ngukomana nake John Mutisia kuma kambunini ya Biovision Africa Trust ula withitwe ayika ukunikili wa mbuka ino. Aflatoxin ni mbuka na mbuke la Yesu muno timbuka yonthe yira Yesu kwa ne mbuke kwata ale witu twambie na mbemba na ya kwata mbemba situ twethia mbuke suye na sumu ndene na yeta we ne kamututu ketha hamuthangani keta kwa kisongo fungus kala kaeta mbuke kana kala kaeta esumusu ve memya kibathokanyo le kwatwa ni aflatoxin le tongo etsine mbemba na ve mubeo tuweta wa serious muno mbemba yo tongo etie kogutu kuibanda wanganu muno lakini kula kwenganu nayo ne tongo idotona kukwatwa ve wembe ve mwe na ve mubya ni asia ve groundnut sisu ningi sithaitona kukwatwa na peanuts kila kingi kiko thao kwatwa ni aflatoxin ni pulses kana legumes na zio hii ni tamboso na ndoko muthemba wa mbeu isu na bandengo ni kwatwa ni mbukesu ova Biovision Africa Trust twikomana na Anthony Musili ula unutwelesya mbuka ino mavinda maingi yeta wane kuvua mbemba itembu munesa ova muna kusiya kundu kuthithu kana kwina kiwu enda ni waketha mbemba na iweke ya makuniani ndakaiya uthithuni simiti ni ndare kinukithwa kaingi aimi ukambani ntatajuni twise makumbe maibo na enda mebo ni manini mambiye kusovya makumbe nundu bala iye ndo istoiwa ni sienda zinanze na nundu ni mathelile kana enda mundu na kumbe na enda utwa store nyumba no ngina no store ithen ina pandu benanze abingwendelesya ndakaiye direct simiti ni ala nilembo ailele amina kuyabu so long as mbemba hii ni waiya sina unyawula wailete nisi aile kwikala ebinda yonthe indi no aye usi nyau na ria simiti ni kana thai cia bandu be ukuta mutithu cia mino kwatwa ni kimeukiu nisi ocio kangezi kwata lo thithu na yeta ila mbuka kwa ukuya kwa ebinda yasa kuina thina ni asubite kwanza yathi na kweli ti ukamba gwo katwithite tuivwa mbemba situ na na tuteumana tuivingwa nzia kwa mbuka ino kulika mbemba ni situ pe mwisho muno uka ibinda ila twende na upwa mbemba situ patoneka ni tuya aimi nundu kaingi ni twisemeke ya makuniani na kubwa kuni kweta thina mwingi muno pyo ni kutuma ila mbemba ciambia kutilikanga na ciatilikanga mbuka yona mwana niboti wasia patoneka mbemba cia ila ukita uvalwa cikabuwe kila kingi betu tunamutira watu adishela tu machine twa uvala mbemba isu ikanokethia ni wavala kwa mituki bandu bakubwa kila kingi kwa ala mena acres na ime ukwata makunia maingi kwi shele ngino ivala mbemba kama chini kavala mbemba na withi ani kuvala mbemba mbingi bandu besa imakano pa muthenya umwe no sio aimi makwata neta kikundi na ende kumandana na machine su nundu ni kombwa wa na ende maleta ulai nayo ayoka na ima balila mbemba isu withi ni metha matona kwitha me safe kana mbemba isu ni metha matona kuivala na kuisovia ite kwatwa ni mbuka isu Mutisia tie vinda ya mbeto yewa ngewa ino ya aflatoxin ukambani mwe munanda vya kana ti lazima tuoneka uyo kaumbembani saa ingi mbuka ino ndi musamo kana muke iyo ndo nata kumana kana mbemba syakwa ninya unesa tuya aimaitu masisie withie ni mabika maobisini ma Ministry of Agriculture nikenda pero samuri twa moisture meter to thima kiugila kendeni wa mbemba yaku nuno twazia mbemba ya ile kostoi wa thina 13.5% ya kiwu ila mbemba yitu thega ina kiwu kingi withia mbembe su ni tona kuhunda mituki ona musini yitu aimini mutona otume ngilasi kana o suba wa soda ukekia mbeke muno yekia mono gudia mono no itu katucha wona mono ndoloma glasi ni kana ndoloma sobani wa soda ila ndi maanisha mbembe su ina kiwu kingi mavinda maingi ila mbemba syakwa ni mbuka ino ya aflatoxin wewa mundu wa mbemba isu itumewa kusovya leua indo nguku kana kuwe wangite
ende uu ni muisyo kwa na muisu vamona kwito andu ila ng'ombe ya mavya kana nyeki thina mbuka ya mina kulika mwene kanika system ila ya umya yeia yu enda already imbuka thina mavya ni azu thilika katika yeia yu ila twaya nyama na ng'ombe isu sinaithagua na mavya kana mbemba sina sumusu kana liwe na sumusu naoni tona utwete thina usu kana ila nguku na ziwa inenga liu contaminated kana wimbuka kaingi ila emimazia no mbemba ini thugia katunenge nguku kwa mina onenga nguku mbemba isu na yaya matumbi ala kalecha ni matona itha mena aflatoxin isu kana sumusu na endo itha we muthuku na twazia witha we muthuku kangu munango mbe wa kuya direct we katika mbemba ota huko izila makuyoni oila tu ya makuyo na makuyo azima nengi wela pellets kana ula luwa na luusua ina sumusu wa mbuka no ni matona likathinosu nao kwa twelesi kukonya ngulu ya osama kulu esu ni asianzie mwe teto batona kweka aimine kunasia liuonesa ama mina kunasia liuonesa maimanda makunia ala mailete kondo akwekea liuo na makunia ala mailete pe makunia meke bathukanio ala matatona gutona ni ngulu makunia ala mena tomisi twele ndene ukethia woba etha be ngulu ndene yumie mundana liuo kunitwa na kukuya kila kingi no se ukethia ni twasisia store kana kola twekia makombe maitu twekia liu wethia ne kunyeunesa na nitwa dust makombe maitu no dust na mo ka dust na diatomite ka dust na ndawa sike mathukanio ila cia ile nigenda withia nitwa ciania ngulu kulika nthini wa liu ni wito niuma katumani na litwe ni mutwe wa undu mwimi ukambani withitwe ithini kayila na mana kana mbuka ino no wambianie nayo mundani uivuye ya mbemba muthangani kana ondu ivwa kumbe miaka isu yonthe ona kwa nithi 20 cha aflatoxin musi ndeumana pena we kwatyo munene kumana na ndawa ene kusogwa akaro katumani ikwetwa aflasafe nundu ni product tona kutumika wela twavanda liwitu muno mbemba tawai blembeta neyo kamba na ndwithia product yesu ni tondona kunya yesia na kumina fungus yesu kana kumisuppress withia nditona ku affect liwitu kuma Biovision Africa Trust katumani savali ya kwa imbelekelia kwa Gerard Makauma Sila ulani ofisa munene wa ngwatanio ya atandithia mangitha ya Eastern Africa Grain Council alama usikana uthosia wa siendo tamboso ndengu ndoko nzu ona mbemba na siendo ingi va Kenya na nthi cianza valangwenda umana ni kingetha ya ukamba itavika masokoni ma nthi cianza na valangumanithwa kutwa liuo nthi cianza no ngina ukwate ma license kauta alamne ya wamena license isu cia kutwa maliunza nundu ndutona kwikia tuliu o ukomba na ngiu ukekia container ukasembia pe maundu maingi mekawa pe license pe inspection ikawa na pe maundu asumonde matatona ikwa ni muhimi munini akaithetwa kaliuka nini kukila tuikani tu connect ya tukakwa komania and asu exporters ma mambo so nundu mbeba tu export yake nyanza muno ndengu na nzu maliwa sueli ni mume na market nzio munonza masila siendo tamboso ndoko mwe ndengu nzu na ingeila kwa kisungu sieta wa pulses ni muitwa nthi cianza indi nikiona ba Kenya yithia wavina kuvikia masoko ala twinamo kitu ithite ni wathi soko ni uthi unewe mboso kana mbia kana kila upata withia tinde sinesa itingulukia nesa ikathewa na sina maima sina mapia sina ndaka sina tinde ko une twithite tuya aimi waketha liwa thesia nesa nuvanesa mboso isu nuvanesa ndo isu nikenda sikere sina kikono yuluchane sondo bailete na leula uklini yetu nesa we muthe witha we na go amusio sokoni nundu ina kikoku na twikwenda maita kiko onaeka utheu wangitha woka kaiona nitwika mavitio kuvula nyambeu zila tuvanda ai mingi wisaidia maendete makavula nyonetha ni mboso kana ni mbemba muno mboso wisaidia mundosu olevu nisu imwe pena nyayo ole na musungu pena wairimu mboso ndune mboso ingi ya nzau mboso ingi ina indi makitha sibulana kuvulania kuvalukasia bei sokoni ko nitwe ya aimi maike uvulania muthemba wa mbeu wisaidia ketha ni level na wabanda mbeu imwe na waketha ndukavulania uivwa wisaidia yu atwa sokoni wandwa mboso ndeu itavulanite na ikukwata kwa musio na yunundu aingi maemi ukambani maitona kuvikia maundu asungwelewa ni masila uti kwasya vayingwa usungio wa kuvikia masoko vala na mana
aimi no makwatane makathoesya makambuni ngithayo va Kenya mosane pamwe matuike masovie kikundi chaini o kugutu inu kula nutwa makakomana makasovia kikundi chaini ila chaini 350 uu nikenda masovia kikundi chaini fama group kwa kisungu masioke mamande bandu bala matona weta maliumo maketha ila tumita aggregation center maete maliwa simo ba ukesaidia yu aggregation center suni stones yo kulea kuta saila tuwa minoketha ukayanga liwa ku mirena yano nani yele tatu nikenda na guthoa wambatanya na wetha we mwingi muthoi no kenelo nene wisaidia ngalama yaku kutwa liwa sukuma kuumisieni kutwa factory kana ndunu wethi na thoa withi nikenda muhimi ya kwatembesa nziangu kwa usu ni aggregation o wiswania yolo wakiu mwithukisya mitikilie na mbe wenda kukunikila ikumbi yakwa kana yina osama na ndiamba uyikuta utandiko mwithukisya kini kilungu ki mwana kila tukivatisite UIMI wa mana tuisisya wasio wangithaa na ukwati Ukambani nyenita wa Joseph mwaluko wa Wambua nina uthocha ingi kuma ilovi nivauka ngina makuweni kisioni cha Kamunyi kila kilomita mbuthu kuma sokoni wa wote na walangu komana na muimi wa miembe na misungwa Joseph Mwema ula ukumbelesya kimbithi chake cha kuthosya masungwa kwa ivinda yasa thini wothosya witu wa masungwa nete na ivinda yo muno ngako masungwa mai maseu muno na kwi kindu kitawa kwiteka kwa masungwa na imya ingi ni makia kwiteka kwa masungwa akasembe bya katatene silingi 15 ukegwa ngeno utemba ukegwa ngeno ute 25 akiite kwiteka kwa masungwa siri ya kwela ni naina yo ni kwekana ne sungwa bauna thite kathila thi kwiteka na thiu yeteka ni nomba na ciana nditwa itangine na ndithita na silingi sume kutathila tho itana abaluka na nini netelile kukovika thoa wase ubana masungwa mathela kwa uno ka utathoa wika banganga wethi yani yulu muno ndete mundu la wate kilo 3 na kwa ndete kilo 1 na embe yange wake kwa uumesyo ni museo na kumandondu masungwa ala meteka baande mekwikwa nondu maitha me matone thitha libaluka no kwitha muti ni waola kiwe muno ute na masungwa Mwema embumbulela kimbithi kingi cha uthosya wa maembe kutwa ndono tukathosia maembe atikaeka onthe itondu kona masyaite magatwika mewi aba ni unenga thina mwingi muno ndu taoni ile ituthiurukite na muno wote kila mundu maembe mamina kwegwa maketwa wote na teithi kutawa ulathoa wa shilingi 5 tikuya wanaguo mondane siri ila thivo ni yembe yaku ya mina kubikia kutewa ni waile kusisio ndo maembe mavyande ni wa miunda itamwa kwa mkoi maembe na iwona muthoyo usu woka na mwendi omutea kwa gitumi kimwe ni kwitha neza kana maembe ni mekwisa kutwika ni mathea muno na miundela thigotini cio muno kwa uni neza ino nini bo minduki na this time round maembe matona kwambatia thoa ala meta itina na kesa mimbolonzi ni muimi wa maembe kuma wa muno kuya kwa sawa mavisa Ukambani wa mwala ila kote maembe maingi ni tutesa epo na kwa shilingi 20 maingi wanganga bani maitewa 15 indi yu monde teta epo ile sio teta shilingi 5 ondo wa wingi ya maembe ikunia ya maembe ama kikamba yombe na ni utewa shilingi maana thanthatu ikamana mwanza titho anawasio munene muno nondo tena bubie ndawa mala kadhaa na tena thina wa kiiwi ile itonanga maembe ntende na kukitana na bado onatiyo kwa tapaita onamu katika maembe hivi bindani hivyo tayuni ninatumeta ndawa ya shilingi 3 na kendo na maembe langu tandi ya shilingi 2 kanisa nondo ngolile nondo yukupikia wundete otangili omwe na nimetekete muno na maana ngekete muno nondo ila kuimbuga mbingenda wande thokoma ona uyovo mbolonzi ndanesa kukwango kukonya UIMI wa maembe indi ndevasa na kuwekana namo ndo na kwaja UIMI ya maembe wivaita na UIMI ya maembe wivaita UIMI ya maembe wivaita keka serikali nto na tomandia o kithija kuthia emino eka thia juice ya maembe ikweza kwethia yembe jitu ni thina paita lakini indane hizi kuiliuni ndita mundu aenda kambe maembe ndo nota mundu ambe masungwa bandu ba maembe
kitumi nundu nene mazungu manini maembe ama kwa nimo maingi muno na negi maembe ila nona kutanda mingi no maembe bana ina mbesa mingi muno yembe uita zilingi miongwere na kiteke moja yethi yakina maembe maana 5 uyiona uzinda waira wingi betata ningidie 10 kitende kimwe ila kiki nenda yinene lakini eba maembe yuni mo kama yake tekiki yuna onda mayethi ni mo na bayitho batea ndo matona kukuya then wikito enda buna kumeje limane limwenze limo wiki bumayebu o mandhini wa usungio wa wasio wa maembe twikomana nake Betty Kibara ula ni director wa ikundi ya kisilikali ya Rockefeller Foundation ula ununda bya ni maembe kukita mawia maembe nikenda mambe kutwa ndisianza kumana na kwithiwa kwa oyu bate maembe makuma ba Kenya matwa wanza kumana na kwanangwa ni mawia. We do believe that in the next 1 year or 1 year and a half we should be able to flag the first truck that exports mangoes to the European Union. We're that confident because from us at the Rockefeller Foundation, this was a successful pilot. But if we just ended there, it would have just continued being a successful pilot. But government is a critical stakeholder in this business. And where possible, if even development partners can demonstrate that something works and let the government scale up. Unena ni wakwa na Kibara ofisini wake va hapa ilmusini wa Ilovi embelese ikundi ya Rockefeller kwisila walanyo wa Hildwise ndi ya Nigeria, Tanzania na va Kenya na kwina maundu kauta alama na kwatia matona kutumika kuola wasio huu. We have tested very many technologies, the fruit fly trap, the cold storage units, whether these are cold bowl technology or charcoal coolers or zero energy cooling chambers. We did test the harvesting tool for mangoes because the tall mangoes many farmers just hit the fruit with stones, but we have a tool which you can use to just harvest and make sure that the fruit does not fall and have bristles. The technology which is transformational is the fruit fly trap. Kuma musini wa Ilovi tuelekela Kikuyu kaundini ya Murang'a kisioni cha Kambiti wala tukomana na kikundi cha UIMI maembe cha Kambiti East Mango Farmers Self Help Group wala mwandiki munene wa kikundi ke Steven Musioka ono utwelesya titu meteo tu twetuonde twena bina nayo meteo thithitwe nayo li expensive nundu muteo umwe ni silingi 300 na we achieve either miti 3 kanena na thini wa undu witha uimite we nae kaili kana eka 3 thini wa munda waku lo bandite maembe we need ta silingi ta kumangilie 10 ni kana wa achieve meteo isu kila area mokite kuigwa ni mugo moka kutonya mema biku matana ambao bika mawe maitona na maitho amevo na endi mambi ya na yembe ya apple ne ya ibika ne ya liwa lambe na ya ende ndo apple yenda liwite na endi tuisia ya kuwe pone tuithanu katuyuka kula kwitomi kendi ne yithwalile tina kwa ukendi ne yithwalile affectiwa muno nundu mosia ndemo kauti wa kendi ne aba mwaini wa katatu tuambia mwaini wa katatu wa keli ukite thela wa katatu that means ni tuenda tumane undu tutona ukwata meteo isu na thowa windi mwene kivila wa kikundi ke Patrick Kitheka nake tuelese makwata ni kumana na kukosa soko wa maembe mo na maambisya kumithia kana kuna sia maembe mo itina ukwata niyo tutachobye twathokya andumandi kasa mbene kuma division level nimokie na obu kwabu ni kwatwekie tuunde kikundi ni matusomerithisie undu twaile kwambia nikenda kielelo maembe maitu amwe onaimba ni tuuta ukethia langi ni tuumiria na matwatha kana ni meutumandia andu maututhoya maembe twamina kuumiria urusu wa imwe ni kwitu na memba ala twaandikithisie mambe mai amembe 15 Kitheka tuelese ni makwatite waita munene kumana na kumithia kana kuna asia maembe kwisela kikundini ke cha Kambiti East Mango Farmers Self Help Group mwaka usu twethiwe na mutambo usu tumithasia kilo othiana mundu wa sola ingi kwizwe ingi kuiye ni twatonyie kumithia kilo 800 yutuona ni museo na we kilo 800 twakakuthosia maembe nituonie meona wa museo nundu kilo kimwe ni kya bita 800 kya maembe ala momu na twatala ngalama ya kumithia tukora tutianira wanoke kwou kilelo kidire chai maembe onde maeke kwa nundu inaguo
wabikite mpaka oyembe silingi 3 ingi ukegona andu amewaile yukethwa na wata rukona kenya pena kielelo kinene cha mutambo nundu tuona mubango wa kwikia juice bo na maundu angi maingi ala meutuma withia twino thanga wa mpaka matukumoke nake Teresia Musyoka etwelesya masini inoyo ila itumia mwaki wa nguu na sua kana sola ni matonethetie kwika maundu angi ute na kunaithia maembe bautu bikite nitwonete nthini wa kumithia yembe kuyi dry katwika crisps na nitubikia abandu tukayinya ithia yika twika ta mutu tukayithia nthini wa kikundi kikitu nitusauva cia mutu nitwanika ilenge tukathia lulenge mubia na nitwanika mbika yanga na sindu isu nituimix ya kwizila kisomoni tuimix ya no ine kumix twithitwe na mundu wa science akatusomethia abo wa kubulania wa liu na nitubulana cia mutu witu wa kuua usu kilungu kiki mwana cha UIMI wa mana chombanwa na chaito kwa kuninya Joseph Mwaluko wa Wambua ndeulwa ni kutungia mubea munene producer wakwa Anthony Mwendwa.